Bagweso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke Keotshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Moporesidente Ramaphosa o tsibogile mo ntlheng ya dikgotlhang tsa kgwebisano. Mo go tse dingwe, Mololatofadiwa wa sejanaga se se utswitsweng o atlholetswe dingwaga di le 5 kwa kgolegelong. Moporesidente Ramaphosa o kaile fa Aforika Borwa e ka nna le mathata a kgwebisano ya boditšhabatšhaba mme naga e dira ka natla go tokafatsa go itsetsepela ga diromelanageng le diromelantle ka go farologanya dikamano tsa yone tsa kgwebisano. Aforika Borwa e amilwe ke dikgotlhang tse di masisi le tse di sa lebelelwang tsa kgwebo tse di simolotsweng ke moporesidente wa Amerika Donald Trump kwa tshimologong ya kgwedi eno. Fa moranang a tlhola malatsi a le 5, US e ne ya tlhoma lekgetho la lefatshe lotlhe la diperesente di le 10 mo dilwaneng tse di romelwang mo dinageng tse dingwe le lekgetho la diperesente di le 31 go Aforika Borwa. Tla re tsene mo go tsa mono porofenseng. Kgotlatshekelo ya Magistrata ya Rustenburg ya atlholetse Bonkani Mathebula wa dingwaga di le 38, dingwaga di le 5 kwa kgolegelong mo tse pedi tsa tsone di neng di emisitse dingwaga di le 5 fa moranang a tlhola malatsi a le 4 ke kgotlatshekelo ya Magistrata ya Rustenburg ka ntlha ya go nna le sejanaga se se utswitsweng. Sebuedi sa sepodisi mo Northwest, Colonel Adel Maybeck o tlhalosa go ya pele. Case Bonkani Mathebula, aged 38, was sentenced to 5 years imprisonment, of which 2 years are suspended for 5 years on Friday, the 4th of April, by the Rustenburg Magistrate Court for being in possession of a stolen vehicle. Evidence presented before court by the investigating officer, Constable Hailey Mushanga, of the Rustenburg Vehicle Crime Investigation Unit, indicated that while members were on patrol on Monday, the 5th of June of 2023, a tracker signal picked up a signal of a stolen vehicle in Davey Street in Rustenburg East, and members acted immediately. A silver GWM was found and recovered, which was hijacked earlier in Marikana in the same month. During the search of the property, the vehicle's key was also found inside Bonkani's house, leading to his immediate arrest. Ga re tswelela pele ka tsa mono Northwest, Rustenburg Trio Task Team e atlegile mo go tshwareng mmelaelwa wa dingwaga di le 40 yo neng a batliwa ka Labone yo fetile morago ga gore go ntshiwe lekwalo la go mo tshwara. Go kailwe fa mosekisiwa a ne a seka ikobela maemo a gagwe a go golola ka parole morago ga go bona molato wa petelelo e dirilweng ka Diphalane wa 2012. Colonel Adel Maybeck wa tlhalosa. Crime intelligence received information leading the team to a liquor outlet in Lethabong, where the man was found and immediately apprehended. Police investigations further linked the wanted suspect to 3 other cases in Bojanala Sub-District 2, which is the Rustenburg area. He will appear before the Rustenburg Magistrate Court on Monday, the 14th of April, on 3 charges, including a murder, attempted murder, and business robbery. The Acting Provincial Police Commissioner of Northwest, Major General Patrick Asaneng, said the arrest of the parolee is worrisome given the fact that a lot of state resources are spent in tracing and arresting these convicts, who are then given a second chance of reintegration into communities, but instead decide to continue with their life of crime. Re diwetsa fa tsa porofense mme re tsena mo go tsa bosetšhaba. Cancer Alliance e ne ya kgola katlholo ya sešweng ya kgotlatshekelokgolo ya Pretoria e neng e laela lefapha la boitekanelo la porofense eno go dira gore balwetsi ba ba mo lenaaneng le ba ba letetseng kalafi ba bone kalafi jaaka e le phenyo ya ditshwanelo tsa boitekanelo. Kgetsi eno e mabapi le magatwe a go itlhokomolosa balwetsi ba ba fetang 3,000 mo dingwageng tse di fetang 3 le fa gona le kabo ya madi a kanang ka dimilione di le 784 tsa diranta go tswa mo lefapheng la matlotlo la Gauteng ka Mopitlwe wa ngwaga wa 2023 go rarabolola bothata jono ka potlako.
Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Rapid Support Forces RSF kwa Sudan e begile fa ba tsere taolo ya kampa ya Zamzam kwa kgaolong ya Western Darfur e ga jaana e lebaneng le leuba. Seno ke morago ga malatsi a le mabedi a dithuntshano mo lefelong leo le mo dikgaolong tse di mabapi mo go bakileng go tlhokafala ga batho ba le 100 go akaretsa bana le badiri ba namolo. RSF e itsisitse fa e rometse masole go tshireletsa baagi le badiri ka thuso kwa Zamzam morago ga go golola kampa go tswa ga sesole sa Sudan SAF. Dikutlafa tsa boditšhabatšhaba mme re tsena mo go tsa kgwebo. Dolara e fokotsegile gompieno morago ga go itemogela koketsego e khutshwane go tswa kwa tlase ga dingwaga di le 3 jaaka go ikanya ga babeeletsi mo mading a lefatshe a bolokilweng ka ntlha ya metseletsele ya dipuo tse di amanang le lekgetho tse di dirilweng ke Moporesidente Donald Trump. Dolara e ne ya tlogela go gola go sa le gale e le kwa tlase mo dingwageng di le 10 fa e bapisiwa le Swiss franc ka 0.8188. Tla re tsene mo go tsa metshameko. Setlhopha sa Kaizer Chiefs se fentse Mamelodi Sundowns kwa motshamekong wa makgaolakgang wa Nedbank Cup kwa Rustenburg Stadium mo maitseboeng a maabane. Baamogedi ba eteletse pele ka free kick ya ga Tebogo Mokoena mme Amakhosi ya fenya ka dino di le 2 go tswa go Wandile Duba le Ashley Dupreez mo karolong ya bobedi go fitlha kwa makgaolakganyeng. Phenyo eno e fa Nazareddin Nabi tšhono ya go fenya trophy mo setlheng sa gagwe sa ntlha le Sundowns. I think the plan of the game, it was how we managed the first half. We know that physical Sundowns, they can't resist the second half. We was thinking just for first 45 minutes how we manage the game. Then we'll put the player to change the game in the second half. We was unlucky we conceded last minute, but believe me, it was so bad minutes when you concede. It was so bad situation when you concede last minute before you finish the first half. But we said in the half change room just one word: this final is for us. We have to believe. We deserve to be in the final, and we was more than sure that we will win this game. And congratulations for all the players. You see now our players how they suffer for this game. Congratulations for all of them. I'm happy I forget. This winning today give us the possibility to play CAF next season. Mo go tse dingwe tsa metshameko, Toyota Cheetahs, Sanlam Bowland Cavaliers le Valk di bone phenyo mo karolong ya borataro ya metshameko wa SA Cup ba boloka ditsholofelo tsa bona tsa Calling Career Cup Premier Division. Suzuki Greyhounds le A-Link Pumas ba ne ba tswelela ka phenyo fa Toyota Cheetahs e fentse lekgetho la bone ka go fenya Pangelas SWD Eagles ka 8-7 kwa Bloemfontein. Sanlam Bowland e fentse Border Bulldogs ka 52-3 mme ya tsaya maemo a bone ka ntlha ya dipharologano tsa dintlha. East Randers e fentse Northern Free State ka 45-40 kwa Kempton Park. Tla jaanong re diwetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Moporesidente Ramaphosa o tsibogile mo ntlheng ya dikgotlhang tsa kgwebisano. Mo go tse dingwe, Mololatofadiwa wa sejanaga se se utswitsweng wa atlholetswe dingwaga di le 5 kwa kgolegelong. Re diwetsa fa mogaetsho go fitlhelela re kopana gape mo nakong e tlang ke Keotshepile Mokate, Mothweso, sala sentle.